Bihari Murabad, Murabad, Murabad. Bihari Murabad, Murabad, Murabad. Bihari Akhoy, Akhoy, Akhoy. Bihari Akhoy, Akhoy, Akhoy. Go back, go back. Kawan Kumar Akhoy. Akhoy, Akhoy. Kawan Kumar Akhoy. Akhoy, Akhoy. Kawan Kumar Akhoy. Akhoy, Akhoy. Pantana. Langsung liba, langsung liba. Langsung liba, langsung liba. Nanti minta dia mau sama sponsor, karena sama kerja minta, mau bisa sama yang bisa kunci. Kasih pusong datang tentang bolong kemaju ke kampet long sejak bijar long hidup kita cakap long tu sambil long bijar long hidup kita kasih bangso long li aram repen hidup kepantum hidup yang tu mungkin bicung ini lapor tenang kan Andi angkana teman-teman, ko pandemi pulo telakan tanasan, sini pa pulo teknong ikat nang ko, kasi latung ka tadi sekelo lagi ini engineer long le long antara lagi anak tikang ikat nang ko. Kasi pijar long le election setik kasi song bolong ko majipen cenglok karbiang long angkal pige kasi song tortelo. Kasi CM diram long hangsar sampai nang Arjunon. Pijar long le long ke PUBG pen election apa? Kalau tak aron repen long le kacerai abi hari itu maban PUBG pen direct back nang po. Direct re pertama pini pen kasi song election setik kasi song ini tu torte. Lapen ivi pik sampai cipi ready. Kasi Arjunon We want justice! We want justice! We want justice! No justice! No justice! No justice! Nanti pijar along gitu biar emang sadar berarti positif buaya dan bisa dong. Kasi nalitat siniroy. Along dia kayak start gamsa. La aron repen long leki piver nalita arjoy. Kasi la tuma pan prapjin pen karbiang long along le along. Direct rate pulau tanah ini tuh anso sih nanti song lang, anso sih nanti song lang. We want justice. We want justice. Lah garis tereng lang deh ya.
Asong Jibupe. Asong Jibupe. Biar purun Jibupe. Bini karbi tangde karbi. Ujema tapen. Ning silet pen. Bini laso. Apa malong? Laso kace song malong. Ardi nang pijo na pot. Bini. Bini. Langse di suling sotera namai pu. Asa. Ese. Tato kami usuka. Tato kami ketem nang pu ju. Pen la purong asa argument cenglok. Laso kace song. Amete lo nang pat nang pot. Nilitum tato kami ahin pen. Nang lituman. Kurang tung pajero. Kurang tu tardong. Ako opini, ilitum along rialong. Imetang along rilong. Tangprot kipia woson si mek nangang thok. Lagi ilitum dicakun ibinong. Pini jong si laso kace son ilitum jepang tangte pelote. Kirang jiar ni ke ilitum han anso se nangang thok ji. Anso se tame ilitum akorte engjir tumareng isuji. Ano hok ji. Lasi. Laso lang taksi ilitum ining ingtin. Kei bu jema tapen adorom ji pupe. Asong Jibupe pinpen, piniason kai ke kerja thi bolong ko majilong lote. Majo ko hudur ta ili tumahan. Ang pinremun lapen ang parem daun Lasi. Pini. Owe kimitu. Dak pia purundo, pai purundo, pia purundo. Ato awe tuman tame pini. Laso owe tuneke kembu hangali. Owe ban owe kimi pupak hang harve pinpen pini emetang kar bitu maki sunglo pumata pen pinya so hong galong ke wang apot anso ser nama hirje patonang pelapen kirang jerni aso ke song jot kali iltun kirang jerni ke lanon tomna aroya ri ke doa atuma pandame mo kirang jerni bang ke tum song nang kok ta hai tapi je song wek nang di nili nuwer kali komanya alang li nuwer kemu wong putaun kami itum rada kaci song jong si rada kang akimang jong si itum intang tip lapen kai kita itum isi vera cikip isi ver tolong putih itum hani ritang pilne bini anu tinta arni ke sohupe langkang ibupe laswa kaci song along anso se pacun de jepang nili ase ke theben si bini Nalitum ahong jai pen, ilitum ASEM, Karbeng Autonomous Council ake hai, Dr. Tuliram Ronghang apam tame, alangli laso ahin abang, PGR pen, VGR, West Karbeng Long along, Prabjin pen hodak, election claim nang po pusi asik the pen ali panan cuni rin lo nitum lang pen awal lasi. Non kirang jerni laso me along alang litum ingtang tip of tip pen laso akacing wai bangke paso dak pensip claim nang po ako claim weg nang po ako lade kali bini ke West Karbeng Long bupe pen dak ilitum Karbeng Long ahawar long kumama illegal settler gitu ang tanmen ke bang amuni chola tumapan dak voter list ing tanang po lapen voter list ing tanang po lapen de dak illegal tumapan antame dak pen toinang po kali tidak inalain permit tami itu Karbeng Long arlo 6 itu langkang along lagi selam det nang po dong si Karbeng Long det puhali Assam state along tami inalain permit selam si illegal settler illegal atumapan kewang atumapan ke dak pen even Dr. Himanto Biswa Sarma Chief Minister of Assam apanta tuning ripon lo I also request the Chief Minister of Assam Dr. Himanto Biswa Sarma to please implement the inner line permit in Assam state because due to the influx, the indigenous of this state, we've been marginalized and we have been suppressed. So, I request Dr. Himanto Biswa Sarma, the Chief Minister of Assam also, to please put inner line permit in all the states border. So, nilino ni pubang kantung may galalo pinida laso atim long ahong dalong ta West Karbeng Long ta Pawan Kumaray ason jong si pini ilitum Karbeng Long Autonomous Council long
apuker gari long apuker jelaun plode itum bihalong dam itum dadak ilek dunjima itum medone kalimalang lasi Pawan Kumar Raya Panason Sonke Council Penbangsi ilimin yang po laglite la West Karbeng long Kupili constituency ke laglite bibeden nang po Pawan Kumar Raya ke CSO and he's not eligible in the Karbeng Long Autonomous Council la pente alang pan akihai Dr. Tuliran Ronghang CM of Karbeng Long ahin pensi Prabdin pen Pawan Kumar Raya pan ke elimine nang pobusi litum lang feralat la pen atul rai litum hingga so ara karbi tulang dora tumken litum kala hello nang lit pan mangke nang cuni kangtung lasi lapan mesin ilam te pan cuni klo la pen litum dak nang cetong dundo iklang litum dak jiwa sibim pentame alang li pentame lam thi sia sabso arju poniklang alang li ke dak Karbeng Long district along Maypulo Opuro Das alang li KJ by CB pen Kardon আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আটাইকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এনেকুৱা এটা ধুনীয়া শান্তিভাৱে আমি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে সকলোকে মোৰ আগৰ বক্তাজনে কথাখিনি কৈ গৈছে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ জন্ম লগনৰ এটা দাবী আছিলে এই দাবীটো হৈছে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট আমাৰ কাৰ্বি আংলং হওক অসম হওক ডিমা হাছা হওক আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ ওপৰত যি এইদৰে ঘটনা ঘটি আছে ইয়াৰ এটাই উপায় আছে আমি ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট আমাক লাগে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট যদি আমি পাওঁ অসমে যদি ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট পায় এইদৰে বিদেশী হওক এই বহিৰাগত লোকসকল হওক অসমত আৰু দাদাগিৰি কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু মই এই চেগতে এটা কথা দুখ লাগিছে কিন্তু ক'বলৈ বাধ্য আপোনালোকে চাওক আমি নিজৰ ভূমিতে আজি আমি মাৰ খাইছোঁ নিজৰ ঘৰত তাৰ নিচিনা দুখজনক বিষয় আছে নেকি আৰু কিন্তু এখন চৰকাৰে বাৰে বাৰে এটা কথা কৈ থাকে কি এই চৰকাৰখনে খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ লগত আছোঁ বুলি কয় যদি খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ লগত এই চৰকাৰখন আছিলে আমাৰ ভূমিপুত্ৰ কেইজন কেনেকুৱা মাৰ খালে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ কেনেকুৱা ব্ৰেক হ'ল কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট প্ৰতিবাৰৰ দৰে মানুহ যেতিয়া উত্তেজনা হয় তেওঁলোকে পুলিচ প্ৰশাসনে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰি পেলাই জেল হাজত প্ৰেৰণ কৰিব তাৰপিছত কেছটো ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকক মুকলি আকাশত এৰি দিয়ে এই কালে কিন্তু নহ'ব আমি এটা বস্তু আমি এটা চবেই আলোচনা কৰি এটা কথা পাতিব লাগিব আমি উপায়ুক্ত মহোদয়লৈ গৈ SP ছাৰৰ ওচৰলৈ গৈ এই কেছটোৰ চাৰ্জশ্বিট আমি বিচাৰিব লাগিব কি দফা দিছে কি এক ইয়াত লিখিছে তেওঁলোকে চালে বেলে কিবা এটা এক মাৰপিট এটা লিখি পেলাই তেওঁলোকে কেছটো চল্ভ কৰিলেতো নহ'ব তেওঁলোক 3 মাহ থাকিব 3 মাহ পিছত ওলাই আহিব মুকলি আকাশত দাদাগিৰি কৰি ঘূৰিব আজি এওক মাৰিব কালি তেওঁ মাৰিব এইটো সহ্য কৰা কেতিয়াও নহ'ব স্পষ্ট কথা আজি আমাৰ 6-7 জন 10 জন ভাইক মাৰিছে আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই কালি যে বেলেগক নামাৰিব কোনো ক'ব পাৰিব নেকি আৰু প্ৰতিবাদকাৰী মাৰিছে সবচে ডাঙৰ কথা প্ৰতিবাদকাৰী মাৰিছে তেওঁলোক প্ৰতিবাদে কৰিব গৈছিলে তেওঁলোক কাইজা লাগিব যোৱা নাই তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰি ঘূৰি আহোঁতে তেওঁলোকক যেটো এটেক কৰিছে হেতু আমি কৰি হনা জনাইছো আৰু লগত পৱন কুমাৰক ইয়াত এংকৰি টানিব লাগিব পৱন কুমাৰ ইয়াত এংকৰি এই লৰা কেজনে মাৰে এই সম্পদায় লৰা কেজনে দুষ্কৃতিকাৰী কেজনে যেতিয়া মাৰপিট কৰিছে তেওঁলোকৰ পিছত নিশ্চয় এটা শক্তি আছে নহলে ইমান সাহস ক'ত পাব তেওঁলোকে এটো স্পষ্ট কথা ইয়াৰ এটা SIT গঠন হ'ব লাগে SIT লগত এজন এডিশনাল অফিচাৰ ৰেংকৰ মানুহ থাকিব লাগে থাকি গুটে বিষয়টো এংকৰি কৰিব লাগে আৰু আমি আৰু এটা ডিমান্ড কৰিব লাগে কপিলিৰ পৰা পৱন কুমাৰৰ দৰে অলগদ্ধ MSC এজন আমাক নালাগে আৰু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এইটো কাৰ্যসূচী স্পষ্ট কৰিছে আৰু লগতে আমি অটোনমাস কাউন্সিলৰ সন্মানীয় ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাংক এই চেগতে আমি তেওঁক কওঁ তেওঁ কাৰ্বি জাতিক বা অসমীয়া খিলঞ্জীয়া জাতিক সুৰক্ষিত দিব পৰা নাই তেওঁক আমিও গৰিহণা দিছোঁ এই চেগত আৰু লগতে আমি যিবোৰ কাৰ্যসূচী কৰি যাম ইয়াত থাৰ্ড এলিমেণ্ট এটা সোমাব আপোনালোকে জানে যিহেতু বহুতে কাৰ্যসূচী কৰি আহিছে চবেই অভিজ্ঞতা আছে আমাৰ কাৰ্যসূচীটো কি কৰিব বেলেগ ফেলে লৈ যাব আমাৰ কাৰ্যসূচীটো বেলেগ ফেলে লৈ পেলাই গোটেই বিষয়টো বেলেগ ফেলে লৈ পেলাই এই বিষয়টোৰ ওপৰত আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নাইকিয়া কৰি দিব এই বস্তুটো আপোনালোকে নটিছ কৰিব আমাৰ ভিতৰত এই বস্তুটো কিন্তু আনিব থাৰ্ড এলিমেণ্ট আপোনালোকে বুজি পাইছেনে পৰে মই গম নাপাওঁ
এই বস্তুটো কিন্তু সবে নটিছ কৰিব লাগিব আমাৰ পৰা এটা ভুল কৰি দিলে সেই বিষয়টো ভুলটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট লয় মেইন কালপ্ৰিট এজনৰ ওপৰৰ পৰা বিষয়টো আঁতৰাই দিব বেলেগ বিষয়লৈ যাবগৈ সেইটো খালি আমি সবে চাব লাগিব আমি প্ৰতিবাদ কৰিম গণতান্ত্ৰিক দেশত শান্তিবাহী প্ৰতিবাদ কৰিম আমাৰ কণ্ঠ কোনো উঠিব নোৱাৰে এইখিনিয়ে কৈ মই সমু বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ Ningkang meme lapen hoju itum digestion ya lama sai pini ilitum heroni long ilitum akolte itum arengi so lam cuma thada mote anutir kar biolong dalabang san ning a sentiment ilitum panthi dunglo du joy chethe ilitum metang sini pini ilitum metang long ria long si lapuson pini arni ilitum chethe long bang silang dam lote chetherak meme lapen cingjin so meme aposin itum permanent solution ilitum dak ulang koma jiban sedame Bini le temasi, cepatlang dolo, langsung saya le temasi, cepet don pen. Halabang so PGR le pen VGR along le. Permanent solution upon itum eviction pato fakta ni pun itum amat tinda le tum ning si pen so. Ile tum answer say pangawang zila pan joy 30% ni limata. La sila person tak bini le tum la dak je song chot la pogale. Answer say le tum assi cepet don bonda lang bini jasemen le tum dak program organization doan tum sita bini asanang tha kachito yong se ile tum dolo le pongte mokewang jilangar ni ke ile tum akorte tum tala pusona kisung chetong de bola pele tum ning si pelote anso se le tum che song ponona lang la pen aprang dam gun jilang ko se ni le hing pen katoko we pan chuning ri la pen ning thedo na se bini katoko we la dak kachitong pet doan organization atom akorte la pen ning jiro tumana pan setame nili la pan lam the ning jesi nililam ting tong koglo kadam yes etum eda malada itumhan nang hakhe dotundlo apeni nus aini abong marli tumhan are pasolo apela la tumhan di non ma la tumhan dakwen di lu ve na poli tumta la aso se som pangtang nang ko la pela tumhan di non ma di dia pena di lu le ko te mane na aleng thi tum la CM yang tumhan di da la tumhan so dakwen mane di action pani han ba tuning ri pa so dak nang ko tumhan di Maji pen, ulong kau maji, akhirnya ulong kami pu, jasong teron, alang iban silam tisias, tiek pen arju kontu na. Lambang padi ngelo, in point dalam sebelum hamil. Ini tu 15 hari ladak pen barlo, lapan di furong sebulan sampai dolo. Ado gue celang pen barlo. Ini ni sarialia lang si hala dak itu civil demonstration kaca sama jadi bang dego. Samjin pen cunelo, cundet pen api, kam sarkul office sateng lo sam bila hala dak program bang dego lo. Next saming samjin pen cunelo. Program cuntang raja det pen itu anai colo tangan cuntangan pen angkat cium yahud bangke. Lapuson, hari itu malah dak laktum ke itu PGR along le ajo inesi laktum ladang aja songai bang pot. Natuman pini sonda claim dunai kubang itu ini ngepok matate. Napen kela son naki sunce tongi puke ini ngepok matate. Stame kaciru ike bang apor bang ke halada kerune sariali. Bodoh dokter ningalong masih gari kebe pang lan hilo hala bukan jadi sil somarto. Napen ada bolong kau masih tenggau asal semereng sedulo. Halada kapini simen man gari papa kanu ceklo. Gari kanu ceklo. Biwasi gari na kanu pula tarik kantong kan cilo. Ampar ke alang itu cin kiting sesuatu kali, incin dak kiting sesuatu kali, arlong tak kita sesuatu kali, etek kilo ampar ke, etek kilo, la pendet ke alang itu sampai mangupron lo kupipol itu mana tengah capek, ate mangupron lo ke apran cepat jogi ban, cesong dah ini kan, bang kita berapa, bang poker berapa sesuai arah thola dak kangho, jisi kami pen alang itu, sampai alang itu arna mehir cuma pen. Ada yang juga solo tima seta apran cepat yoga inu deh hor kadang kogo. Lepen kalau dak keruni helati res karbing ratu mana corona alang itum jong sinara dunde bilang ke ilitum akar bi arah ratu mana tengam lag deh kalau dak masih hem masih nam cili lilo akhirnya bukan ke arna makang orang kajin so masih alang itum sa apit bangke ini mau itum dado lepen i klai penitum dado alang itum birta cipi ber nang cito dun pensi la tuman ri lo ajat lo hostel sami pon lo la pen ka koda ka tesong ame de bang
bengku pilo kaca sama pini ba nasi aputa tinglang gelo inura ban make arlong bahari nasi ang turbang fatak lo la hanta ko jipen nang sunsi kamang huwa ko jipen nang sunlo rumah nak kamang cibilo halada ka apugete kilo ino tangke la pusong nasi ili to malong rilong nang dudun tok abi hari tu la po ana to nang cepat kaki lagi ningduk memialam lo ko la sona lang itu la puson nang tengkeng tunji buke madus sa me ani ngapok matate si ili tu pini ladak ate songnang ko ate kela lo la si ili tu ma nutin sa me ning cirot ko nutte dong proper la VGR along le along eviction se tik ili tu makate songmang tonang ne itu makemang kena hilo dan lo jin peace rally padolo labang so peace rally putak ilkun kado kaweta chinilo asinli aprangsi teror reblang ethelam kethanya tungelalo lapuson a incident lason thotlo 2014 an inkansi ame bank li KSA claim bank putuma phan halada heroin alisia dim sareli lo marlo heroin hala sosi ame penangan thenglo areng husolo white anda peheno pidalo 2014 an inkan KSA pen bon ke ko lahu hala suda same incident lo nasi aku pinning the same incident on inkan ke ba bhi lasi pinning labang so par mangala si karbia khek las bola so sentiment ki ulender joni si pinni bangke la ana meke kar wrong ameke kar lasi labang so meke kar bangke government atung te me chini lo lasi labang so ke manga teng pen rapin pen kapat tun konjo phan chini rilo rapin pen eviction nang ko lalo lasi eviction bu usinil kumihin pening thelo lasi pinil ahina rong pen kewang ache songa court injira tum ana phan nilitum ahin pen organizer ahin pen nalitum insam jin pen kewang lapan nilitum insam jin rally ke dam labang ke mi olo isi solidarity tum cepat lang lo ning isi wet pu tum cepat lang lo lasi ethe wet pen sik adok be phan se me insam jin pen tum kache song pon long apo insam jin pen kache song pon thega pot kadok be phan ta achoro pajero lasi nili labang so achoro pen si nili lam the ka choro lam thelo la nili lam the se me intoni ko lo